Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Bawer, Ha kurû. xêr e dîsa tu xwe dixemilînî? Erê ez xwe dixemilînim. Tu çi dikî? Çi dikî ez memozînê dixwînim. Tu nabînî? Bixwîne. Erê. Tu çi dikî? Te herî kî de? Ez herim Amedê. Otela Amedê. Otela Amedê? Ha, Otela Amedê li kî de ye? Ji Moskova ye. Li Amedê li kidê ye? Erê bes te herî Otela Amedê çi bikî? Çi karê te heye li Otela Amedê? Ne tiştek tune. Yani hevalek dibînim zanî. Ha, hevalek dibînî. Çi hevale? Kî hevale? Kurû nikarim ji te re bêjim. Çawa tu nikarî Çi? De bêje. Ez ji te re bêjim. Kesre me be ha. Tu Aha. hevela min ha? Aha, belê. Nav nede. Belê. Tamam. Aha. Hevela min e Kristina. Bu derê. Aha. Erê. Aha, ez niha te gehiştim çima tu xwe wisa dixemilînî. Normal e. Baş e. Ji ber ku ez îro pir ciwan bim. Baş e, hevale te Kristina. Erê Kristina. Aha. Ji çi welatî ye? Xelkê çi welatî ye? Tu kîjan welatan zanî? O gelek welata naz dikim. Ka bêje? Ez te re bêjim. Ha. Kristina. Erê. Kristina Emerîkî ye? Na. Na. Baş. Kristina te bawer. İngiliz e? Ala İngilizce ne var? Britanya. Ters kirtiye. Ha, ters girtiye. Baş e. Britanya? Ne Britanya? Ne Britanya? Baş. Hevala te Alman e bawer? Na. Ne Alman e? Ana pir dirêjin. Dirêjin. Erê. Tu jî pir kurtî. Rast e. Tu jî kurtekî? Hevala te Çîniye? Vay! Lan muravan da kırlo. Ne Çîniye? Tufsim ana. Erê. Baş e. Hevala te İtalyan e? Ha. Na. İtalyan jinine. Ne İtalyan e? Baş e. Baş e, hevala te İspanyol e? Na. İspanyol jinine. Ne İspanyol e jî. Bawer, hevala te Fransî? Avala Fransa ne? Belê, ala Fransa ne. Fransî hevala te? Na. Erê lo. Rast Fransiyê. Baş e bawer. Tu Kristina bi çi zimanî bi hevra dipeyivin? Yani. Ew Fransî tu Kurdî. Çubuye. Hûn bi çi zimanî bi hevra dipeyivin? Atekliye navne tevi hene zanî. Erê. Yeta xeber te tune. Nav me müzine da jî. Ew Meğribiye zin. Ji welatê mezrabota ne? Erê dika bêje, te ji me te bersiva min neda? He, Bi çi şu- zimanî bi hevra dipeyivin? Çawa çi zamanê hevra dipeyvin. Yani tu bi Fransî nizanî? Na nizanim. Ez ê bim. Ew jî bi Kurdî nizane? Na ya. Nu hatiye çawa bizane lo. Erê, baş e, hûn bi çi zimanî dipeyivin? Bi İngilîzî? Na İngilizce ez nizanim. Ew zane. Ew dizane erê. Ew dizane ez nizanim. Tu nizanî. Baş e, hûn bi çawa bi hevra dipeyivin? Ya rastî em hevra. Ez rastî dixwazim. Em hevra qed nepeyvin. Baş e, tu çi ji Kristina re dibêjî? Ne lazim e bipeyvin yani? Hûn çi dikin? Rojê hemiyê hûn çi dikin? Ne lazım? Tu ê li bajêr digerînî? Erê ne lazım em bipeyvin ya? Em evinde evde ne? Em diçin Sûkiye digerin, diçin Serbirjan, diçin qehwê. Baş e. Sinemayê jî çûn ha? Baş e. Te Kristina bir pira dehderî? Pradehderî? Yerê Diyarbekirê pira dehderî heye gelek bi nav û denge. Çawa erim pradehderî? Aha, çawa herî pira dehderî. Divê tu otobüsê bigirî,
حتى دریه مردینه تا دریه مردنی شخوا نزیکی دریه مردینه پراده داری از دران کاتما از چوا هرم اتوبوسی آها اتوبوسی اشترا بیجم ها چاکت خواهی بگیره راجع چاکی دخواش ترا بیجم باور نه تجمال دردی کوی مال درکت ها تجمال درکتی ها آها تجمال دردی کوی 100 متره 100 متر 100 متره سردستی راستی دو دیچی سردستی راستی سردستی راستی آوا دستی آها چون سردستی 100 راستی متری 100 متری سردستی راستی پیشرا سردستی چپی وایه 200 متره تو دیچی 200 متر 200 متره 200 متر چون سردستی چپی سردستی چپی دیسا سردستی راستی 100 متره تو دیچی 100 متره آها پشتی 100 متره باغچه ایه اره باغچه که و پشتی باغچه جی دیسا 100 متره سردستی چپی پشتی باغچه پشتی باغچه سروی دستی سردستی چپی سردستی چپی تو دیگه دریه مردینه اتوبوسی نکرو شتک تیجم را گفت 100 متری سردست راستی راست چپ باغچه راست باغچه راست اری اتم بر ماره خوا اری گندی هفته که فقیر دبیوتینی نکاری بینی مالاخا دعوتی مالاخا بکی والله باشه از هرم اری 100 متر از بین ماره خوا اری چی بو از هرم روش باش ترا که ام لیکرین که حتی نها ام فیر بونه ام وان هنه کی دوباره بکن باشه باشه هلا به هون باش فیر بونه آنا گوا که از بیجم چوین یعنی به انگلیزی تو گو و به فرانسی آلی آنجی پختیخ بله مروف چه واده بیجه؟ به به کرمانجی اری به چه دمی به دمانوها ها به دمانوها از دچم تو دچی او دچه ام دچن هون دچن او دچن گوا که مروف بخوازه او جیه که مروف ده چیه جی نشان بده مروف چه واده بیجه مثلا ببیجن قهوه از دچم قهوه از دچم قهوه سینما از دچم سینمای دبستان از دچم دبستانی دبستانی لیاو ناچه دبستانی باور از دزانم تو هر روز نایه درسه نه از درویش دخبت ما کارمن هیه کری مالی هیه پره آوه هیه پره قازه هیه کریا مالی و پری آوه و داینا فاتوره سرچاوان لی گره توری درسه جی اری یا ته بسه هنگی ببیجه از دچم درسه از دچم درسه تمام لی گوا که تو نینیه و بکاربینی توی چا ببیجی از تجار ناشم درسه از تجاری ناچم درسه تجاری یعنی قط یعنی هیچ از تجاری ناچم درسه یعنی از ناچم درسه هیه لی گوا که مروف صفر جاری دشه درسه مروف ببیجه از تجاری ناچم درسه تجار از قط ناچم درسه تجاری از هیچ ناچم درسه هیچ ناچم درسه وکو هنو دبیجن از ابدا ناچم درسه ها یعنی جی از جبنی و ناچم درسه یعنی من مکتب ترک کریه از جاران دچم درسه تجار جاران دچی یعنی تجاره که دچی جاره که ناچی درسه راستی جاره که دچم سه جاران ناچم tamam سری لی بده دچه جا هگر ام هاتنه ببیجن هاتن ایش تو بشه از هاتن نه بدمان ها از تیم ها به دمانوها از تیم تیم تو تی او تی باشه لی منه مگو تو بو هر جرا که ام بحثات دمانو ها بکن ام دیه دخن سریوی از تیم ده تیده تونه چاوا ده به هندزانن نه جبر که ده اصل خود ده تیده هیه نورمال و ها تینویساندن بله از ده ام تینویساندن لی جبر که ده دیه ده تیپک دنگدار هیه هیه و کوکالی کری جی به ایه دست پیدا که و هر دو جی دنگدارن او هفدو دگوهرینن جبروی او دکوه دبه از دیم
و ji ber wê jî guhertineke din re derbas dibe ez têm. Yani gava ku ez têm hebe jî di astên xwe de ez diême û guheriye. Bûye ez têm. Lê ji ber wê jî gava ku mirov neyniya wê bikartîne weke ku di têde hebe. Ez diêm dibe ez naim. Ez naim. Du herfên yani du tîpên dengdar tên kereka hev. Na bi ayê xelas dibe bi tîpek dengdar e û ê jî kokalê kerê ji ber wê tîpa kelejandinê dikeve nava wan. Tîpa kelejandinê kîjan e? Nêm. Ez nêm. Na. Ye. Ez nayêm. Ye dikeve nava wan dibe ez nayêm. Ez nayêm. Tu nayî. Ew naye. Em nayên. Hûn nayên. Ew nayên. Lêkera me yadin em lêkereke din jî bibêjin bila meşîn be. Meşîn yani bi İngilîzî to walk û bi Fransî marcher. Bi kurmancî em meşînê çawa dibêjin weke ku di lêkerên din de me kir mirov diyê lê zêde dike, kokalê kerê mirov distîne û mirov qertafên kesane yani ê ku şexsan diyar dike lê zêde dike. Ew qertafên şexsî jî di kurmancî de ji lêkera bûyînê tê. Yani ew em î e in hebûn ew lêkera bûyînê bû. Ja ka hûn jî lêkera meşînê bi deman wiha bibêjin. Ez dimeşim. Tu dimeşî. Ew dimeşe. Em dimeşin. Hûn dimeşin. Ew dimeşin. Heger mirov neyniyayê bikarbîne? Çawa bû? Di ra dibe We şunê na dikeve şûna. Na. Çünkü deman wiha de na dikeve şûna. Dibe çi? Ez nameşim. Tu nameşî. Ew nameşe. Em nameşin. Hûn nameşin. Ew nameşin. Tamam. Wefam kir? Erê. Mane kurdî hebûna me ye. Mane me ye?